मैं मुख्यमंत्री तुम नंगरी बस इम्पैक्ट न्यूज़ नि मनung hunagi tharom Kshetrimayum Premchand मैम ताम नोक्चरी हौजी हौजी ओइरिबा फिबम मरु ओइना इंडोनागा पीस टॉक असि लाखलिबा अक्टोबर की तांग 13 माथोइदा लोइसिलगनि हेना लौथोखिबा लोनेना हारिबा वारोसिन पोरकपा मतमदा मणिपुरदा सोकपा याबा अदुगुमलबा वाफम खरा यावरे हाइबदगी मणिपुर की मिया मरु ओइना महैरोइसिंग अमदि तोंगान तोंगानबा सीएसओ सिंगी लुसिंगबा सिंगना लुसिंगदुना खोंजों जखनबा होनरकपा लोनेना मणिपुरदा हाइबदि बेली की लमदा मरु ओइना खोजा बेस तौबा ख्वाइदगी चावबा लुप मंगाना पुनबा कमिटी फावबा अदुगुमलबा कोऑर्डिनेशन कमिटी फावबा सेमलगा तोंगान तोंगानबा खोंजोंसिंग मखाताना जंक्शननबगी खोगी खोंथांग अमा लौखलकपा अदुगा अमरोमदना NEHU ना ख्वाइदगी पामलिबा मखोइना ख्वाइदगी पामजबा वाफम अनिखक हाइरिबा वारोसिन असिदा याउदबा याना लेरे हाइबसि खंगबदगी मखोइगिसु यामना कन वाफम थमलकपा ओरकलिबा फिल्मसिंग असिदा येंगलबा मतुंगदा पीस टॉक हाइबदि शांतिगी वारी असि शांति ओइना लोइसनगदौरिब्रा नत्रगना चोखाई चोखाई ताना खोगी मसोई मसोई ताना यामना खोगी अचौबा इहौ अमगी ओरकपा याबगी दुमलबा लंबी अमा ओइना थमलमगदौरिब्रा हाइबा हिरम मसिगी मतंगदा ngasi manung hunada खनगदौरिबा से पीस टॉक एंडिंग इन पीस और पीसेस हाइबदि तोआन तोआना पीसेस ओइना लोइसनगदौरिबा हाइबा हिरम मसिगी मतंगदनि हिरम मसिगी मतंगदा manung hunna खननाबा खोगी स्टूडियो लंघनबिरिबा से अहानबदा अगी हेग येता फंबिरिबा से डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस डीएम कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर ओइबिरिबा डॉक्टर अराम्बम नोनी नि ओजाबता नोक्चरी मथंग लंघनबिरिबा सिना UCM की प्रेसिडेंट ओइबिरंबा अदुगा सोशल एक्टिविस्ट ओइना मणिपुर की तमक्ता मतम क्या थबक तौबिरकलबा हौजिकना खोगी पॉलिटिशियन ओइना थबक तौबिरिबा खोगी तामो एलांगबम जॉनसन ने ngasi खोई तामो लाकपिरिबसि मरु ओइना खोगी बीजेपी की नत्रगा खोगी तामोना याउबिरिबा पार्टी दु मौत छिलगा लाकपनते मणिपुर की ओइना मतम सांगना खोगी CSO की लुचिंगबा मो ओइना हाइरिबा इंडोनागा टॉक असिगी मरमदा खनरगा नेनरगा लाकपा मियोय अमा ओइना हौजिक ओरकलिबा फिल्म असिगी मतंगदा महाकी ओइबा वाखलोन महाकी ओइबा वाफम अमदु मियामना थमनबिदमक्ता ngasi सुगुमलबा मनung hunagi थरम मसिदा सरक याबनी अदुगा मथंग लेंसिन बिरिबसिना NEHU खोगी शिलोंग लेरिबा NEHU की खोगी PhD स्कॉलर ओइबिरिबा ओजा मालेम नि ता ओजा तराम ओक्चरी आई अहानबगी क्वेश्चन से ओजा नोनि लाक्सगे जखोगी इंडोनागा टॉक से मतम सांगना चथरकपसि मसि लोइसिलनि हाइना लौथोरकपसि मयाम लोइना खंगनरे खोगी मणिपुर दा हाइबतारे मणिपुर की CSO सिंग अदुगा छात्र सिंगसिना खोगी मणिपुर दा सोकप याबा वफम खरा यावरेना खनबदगी नत्रगा काइगुम्बा चिंगनबा पाव खरा फंगबदगी खोंगम चखेनबा हौरे अदुगा मसिदा कोना येंगबा यारिसे इंडिया गवर्नमेंट माइकैदगी मरुओइना RN रवि नागालैंड की गवर्नर सु ओइरिबा अदुगा हुजि हुजि इंटरलोकुटर सु ओइरिबा RN रविना हाइरिबा नागागी सुमलबा टॉक असे याम थुना लोइसनबगी याम अकन अकन वफम याम थमकपा मसिदा NEHU याउद्रबसु वारोसिनि दुम पुरकनि गैबा वाफम जे थमलकपदगी हौजिकसे नागालैंड सु याम चरांगनबा अदुगा मणिपुर की ओइना ngasi खोगी मणिपुर मनुंगदा नागागी ओइबा ऑटोनोमस बॉडी इमा ऑटोनोमस काउंसिल अमा सेम याबगी ओथोप लेदे हाइबसिदा मणिपुर मियाम नमु खोगी इहौ हौबगी सुमलबा निक लाव टाइमिंग असिदा खोगी सिक्योरिटी न सिंगबा तोआन तोआन बा सेक्शन थोरांग सिंग लखोत मम्मी सु सुम तारकपा मसिदैसिदा शांति ओइना सानारगा लोसिंगदौबा शांति की वारी असि शांति ओइना लोसिलरोइदरा हाइबगी मी पाइबा मा लाकपा नकल अनिमक्तगी मसिगी मताना कै थमिनि अहामदा हौजिकी वांग से अखोना माइके मरी मंगा थोना येंबे याई खुदम ओइना नागालैंड दंगरांग थोखिबा गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड की इंस्ट्रक्शंस खरदा DCs SDOs SDCs ओयो म्याम से अखोय लीव लौबिरनु हाइबा अदुगुम गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड की ऑर्डर अम लाइथि असोम नकन मणिपुर की सो VDF कुंबा सिक्योरिटी फोर्सेस सिंग से अलर्ट लयु हाइबदि लीव लौगनो हाइबा रिपोर्ट तो हाइबा मसु अखोय थेंनि अमरोमदा ngasi अखोय न्यूज़पेपर दा UNC की माइकैदगी ओरकलिबा फिल्म असे करम लंबीदा चटकदबनो खंगदि अदुना मखोय प्रेयर तोबगी अदुम इन्फॉर्मेशन मखोय फंगे अदु अरदि नाकल अमदना मणिपुर नंगरांग लुक खरा पुनसलगा मणिपुर की इंटीग्रिटी से प्रोटेक्ट तौगदबनी हाइबगी माइकैदा थबक सुगनी हाइदना ऑर्गेनाइजेशन अमा नौनमु फॉर्म तौबखोगी लोयना नंगरांग लाइबा यूनियन मिनिस्टर हाइबदि स्टेट होम मिनिस्टर से उनदुना ऑर्गेनाइजेशन मयामना अखोय अपाम करिनोना हाइखी हाइबगी रिकॉर्ड अमसु खोय लै अदु अरदि अखोय याम कन्ना लाइबा अक्टोबर के 31 हाइबदि निमित निपान मुकी मनुंगसिदा वाफम असे लोइशन लब याय हाइबगी तशेंगबा याम स्पीडी ओइबा याम थुना
तौदब यादरे है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी गवर्नमेंट की अदुगुंबा स्टेप अमा लौरे है बसिमदी अखोय खंगबा ngami तौबदब अखोय लाक्सनिंग बसिंग असai टॉपिक असिदा थमलिबो मोंग असे पीस लोगदौरीब्रा नत्रगना मचेत मकायद लोगदौरीब्रा हाइबो वफम सिददी अखोना हिस्ट्री की थौदोक मचा अमनि खतंग याम तेन पंजनी खुदम ओइना 1929 दा मखोइना नागालैंड नागा सिंह से निंग तंब फंगन बियोना साइमन कमीशन थारुबदो साइमन कमीशन नदी प्रोविंसेस सिंह से ऑटोनॉमी पीगदबनी ना रिकमेंड तौरमी अदुगा हारिबा साइमन कमीशन ब्रिटिश मचा खतंग याव इंडियन मचा याव देना इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजेक्ट तौगी साइमन कमीशन हनकी माइथी की अदैदी 1946 असा यूरोप द एनएनसी की प्रोग्राम से आमकन कंखलै मदरेदा महात्मा गांधी उनबदना खितंग फेवर तौरमी हाई नेहरू उनब काना टेबल थिले यानिंगदी हाई असुम तौदना सुम लाकपसे 1951 दा नागालैंड दा याम लिमिटेड ओवर फ्रेंचाइज अम सिजनरगा मी खरा बोत थादालगा परसेंटेज अयाम बदा नागा सिनिंग तम पामियन हाई किबलै मसिदगी सिगी फिबम जी ओबो फावबदी मणिपुर की पिक्चर्स याम कन थोकथ्री माने मणिपुर से कॉन्स्टिट्यूट प्रोसेस लैब दुकान अदर नागा की प्रोसेस फदन यावे मणिपुर कॉन्स्टिट्यूशन सेम बसिदा इलेक्शन दस यावे आइना हाइजनिंग बदी 62 की थौदोक याम मरुवै 62 द इंडियन पार्लियामेंट लॉ जी पास तो उमतने नागालैंड हाइना डिस्ट्रिक्ट अमोइन लेरंबा से स्टेटहुड पीरनी हाइबज आर्टिकल 371 ए जे कोई पोखिबने 371 ए जे द यावरिबा ngasi gi wafam sine ba hojik somna hangbiriba yam nungnanga film leibra haibje 371 se yam tian harabda cultural rights amaga nakalmna resources na base Nagaland government apa mong sizinagani haibsne ado 371 a gi masigi provisions ai amka naisige cultural rights naga sing the piba haibde customary laws na civil and criminal cases sing handle to bangani haibe mi haragasu natrana property khanaragasu masigi wafam sing se naga gi customary law na while biagani india gi constitution sin address yani haibne ado the nakalam the Nagaland government na mai resource man kar mai sinagani kadai di yongani kadai yologe tender kadai launi haibje makoi lepse biyai haina sumaina provisions piramib Manipur की ओइनदी अहानबगी प्रोविजन से खर मरुवै हाइबद कस्टमरी राइट्स टू नागा जे हारिबा पान नागा कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन सेमगदी मणिपुर के नागा सिंह 371 ए जी सांगदोगा मणिपुर के नागा सिंह याउसिन किदरा हाइबे इन मिपाइबा से नंबर 1 तौबदबु ngasai की पीसेस ओइना काय की वफम सिदा 1971 के शिलोंग एकॉर्ड की मतुंग लाख 75 की शिलोंग एकॉर्ड की वफम से पुकट पे आए खुदम ओइना शिलोंग एकॉर्ड ngasai की इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी जी एनएनसी ने याखी मतम इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी याखी अदु वरी शानकी अदु याम तुना हारिबा पीस टॉक से काइखी हाइबदी पीस टॉक तु की फगदरा हारिगा पीस टॉक तो काइरगा मचेन मकाइ ताना मदर आइसाक सुचिगा मुइवागा से तोना थोलखिबे वारी सी सिदे लाखिबने सुमना असुमाइना सुम लाखपसिना पीस टॉक तौरुबा खुदिगी नागाई हिस्ट्री ददी मखोइ ऑर्गेनाइजेशन काइरकपगी अखोइ लिकलम मसकोन उबा फंखिबा लै हाइबदी कॉन्सेंसस से अमत बिल तौब ngam तब 1997 की पीस टॉक से लापकानदी वफम मनी यावेबा वफम अमना थर्ड कंट्री दो वारी सानगदमनी वफम अमना अनकंडीशनल ओइगदमनी हामेबा अदो 1997 ngasi chahi 12 yorokpadadi wafam ji hongkhre अनकंडीशनल हाइबदो कंडीशन थमे होजिति अंडर द शेडो ऑफ द गन देयर कैन नॉट बी एनी पीस टॉक इन आरएनडब्ल्यू ने लेटेस्ट हाइबसिना कंडीशन पुट तो बहरे कॉन्स्टिट्यूशन अमजिंग फ्लैग पीबा यारो हाइबसिना मसाइगी कॉन्स्टिट्यूशनल कंडीशन दो थंबा होख्रे असुमना तौदना पीस टॉक लाखपा खुदिंगे नागा की पॉलिटिकल मूवमेंट की माई कॉम्प्लेक्सिटी सुम हेंगले हाइबदी मसी पुन्न चटमिनरबे सुम काइथबजे सुम हेंगले अइन लाक्सनिवदी एनएनपीजी ना हाइखिबा ngasi की पीस टॉक से कोई नो रिटर्न ने हनबा ngamlaroiba कोई मखाताना पीस पामेब अदुना कोई समहाउ लोशन दब यादेब अदुना कई हारे एनएनपीजी ना नागालैंड की ओरगसु कोई लोशन पामी एनएसएन आईएम की इंटरेस्ट कोई मसीदा कोइना का हेना कोई कंसीडर तौब ngamlaroi हाइबी वफम मयाम कन लाय हाइबदी नागा की इनहेबिटेड एरिया खुद मसी पुंजन गदबनी हाइबजे एनएनपीजी की पोजीशन ददी कितंग मसी नाथेना चटखरे अदुना ngasai wahang hangbiriba पीसफुल ओइना लोइदोरिब्रा नत्रगना पीसेस ओइना मचेन मचे ताउन चटखिदरा हाइबसी की चिंगनबसिदी ngasi यूएन सिना थोलेब प्रेस रिलीज मदुइ निंगनांगबै ममी याम कन्न ताइ हाइतारे मरमदी नागा की लीडर एनएसएन आईएम की लीडर मुइवाना सितंबर की लास्ट वीक द पीगिवर इंटरव्यू ददी मा याम सावे मरमदी फ्लैग ने कॉन्स्टिट्यूशन सॉवरेंटी पी ददी अखोय वारी सुजा सारोइजी एनएसएन आईएम की मुइवागी स्टैंड दुम लई हाइबदी टेरिटोरियल काउंसिल वफम सुमा पामदे 6 शेड्यूल वफम सुमा पामदे पेनागा काउंसिल के सुमा पामदे माना पामिसी हानि क्लासिकल डिमांड निंग तंबे डिमांड सिदा मा दम स्टिक तवे अदु करम स्ट्रेटजी रे हाइबनो हाइबदे खंदे अदु माई माइथोंग ममी ताबदी मा यामसी सावरे मरमदी इंडिया गवर्नमेंट यू टर्न तोई हाइबसी माई एलिगेशन ने अदु एडी आइना लाक्चनिंग बसे हौजिक लाइब पीस टॉकिंग मॉडल सिदा पैन नागा कल्चरल काउंसिल अमा लाकपा हाइबसिदी आर्टिकल 371 ए नागालैंड चली बसे एक्सटेंशन तौबगी मॉडल अमनी अदो टेरिटोरियल काउंसिल अमा हाई तारीख 6 शेड्यूल वफम से लाकनी अकोने 6 शेड्यूल प्रोविजन नैने से मे बी नेक्स्ट राउंड कोई नैने बयाई तौबदबो हौजिक लाइबा पॉलिटिकल ऑप्शन सिंगसिदी
taseng na hairagadi yamna clear oiba indication di taseng na ma hujisu leitre na khali tawbadabu hauji laiba peace talk ki mawang asi Nagaland driven oi khigadra haibasi lakpani Nagaland driven oi giba taragadi NSN IM gi lambi ama tongana lakadra haibasi possibility oi aduna hoji thambiriwa from peace to pieces it is very possible aduna ado then taxing basi hauji laiba peace talk unfolding oi nature asi yangragadi peace talk ki morals Manipur da nungnangai di taseng na oi karigino haitadi Nagaland ki question nate si the question is for the Manipur probably because Manipur ki status ko ji kai bi yabagi possibility lai adu tari masi kar mani handle tawgadage community masen kamai yanagadage masi ki middle ground win-win situation karino haibasi madi political parties sing nasu thamba udri state government nasu haiba udri aduga center nasu asumana tawgadabani haibagi blueprint proposal ama Manipur gi miyamda hanglala masu laiti aduna this is going to be a very complicated turn in the coming 8-9 days ya mo ja habiti hojik orakli ba phim sing asi yenglaba matung da hairi ba peace talk loishan bagi waroshin pork bagi lambi asi khogi hek yengubada mami sami oina haibadi nakal animaki afaba oide bida habi tare Nagaland gi su NSN IM gi mokoina taliba yamna chawo demand sing asi khogi piro habi ko pham lerakpa adu Manipur da su ngasagi pan naga cultural body ma ngasagi article 371A hariba Nagaland da piriba tuan ba khudong sa ba sing asi mokoi du gi extend tarok laga Manipur da yarok laga adugumba khogi Manipur miyamna pam da ba khogi maru oina khogi tuan ba lup sing asu kongal changhen bada hariba khogi article 371A asi Manipur extend toba yaro ha basi miyam dum thangna la abni duga hauki ba October tang taraga mai da NSN IM ga India nga ki mihu singa wari sabda su khogi makoi gi oiba top pa tuan ba firal amdi tuan ba constitution ni madang da wari sakhi adubo hariba wari saraba tu matung da RN Rabina hariba tuan ba firal amdi tuan ba constitution ase piba othokoi habe ofam thamkhre aduga laglibo tang kun ga mari asida yamna crucial oiba adum laba wari sabagi thorang amasu leiri habi ofam di leiri ai makata laksani base tamo chanda tamo sagi RN Rabina yamna phongna harise koi tang kunthra ma thoi matung degi matung da mona wari sararoi akoi tang kunthra ma thoi gi mamang da weapon sing lokshello aduga NSN IM na wari sabasi thengtha hanbani makoina haise aduga nongmai chingdon da kogi chap chaba demand leitna sum kuitharaga wari sabagi wan thok leite haibana chingbo wafam singsi handak haukiba nongmuni ni sigi mamangda yamna phongna phongdorak pai tai da ada masi mamangda koina NSN IM amadi India lenga ki wari saba matamda Manipur sok tanaba amadi Nagaland thangnari ba state singda sok tanabagi wafam kogi yaurobra yaudibra haibagi yengboina mayamna pau I pau si thinaba matamda wafam singse pak na yamna laina phangdaba wafam ngakani koina phongdoraise adubu loyamdai gi maina time frame am sumana share tawraba loyamdai gi numit kharani khak ngai kansida asumna yamna proudly NSN IM sumai tawre makoi yaudrosu ko lushani kaina hareisi masi makoina hana pre plan tawrakanda kogi agreement sign tawba loi lore matungda hadi agreement loi inaba lore matungda only sign tawbugi maming sida kogi Manipur da ngasagi pan naga body mal linkhatpa aduga autonomous council mal linkhatpa sigi compromise tawbu yanaba mayam mangda drama ama sanarabra between NSN IM and Indian government haiba wahang ama chaung lakko sitamo si mutang kai thameni sida yam important ebe prem ko mafam ani khaktang ai khoina akoi gi short memory leibrum toy ai anamba ai si ai ngase haijegi budune individual capacity thing asi yaw ni not as a political representation ama natte akoi short memory lai haibi athadi kaino hai matam da framework of agreement na koi sign tong leise frame ani da ne yam vividly distinctly yam clearly spell out to see framework agreement ki content se will end within the ambit of the constitution of India haibisi number 1 point second point da geographical position of the northeastern states will remain intact frame ani siniko ani si whatever interpretation mana thokpa government of India na high risk smaina high right from the very beginning 3rd August ki wari sana RN Rabisi 3 times koi unagre aina keno waiting ida aduga haziki khoi gi sigi wafam se shared sovereignty ki yamna vague koi concept of the interpretation se Hebron dagi amuk tawe bas aduga India government na sovereignty lies with the people of Nagas hana sugum bagi claim counter claim yam tong nei ko
number 1 point is just reminder niko second point ta karino RN Ravi ki first intention si kaino at the time of just signing the framework agreement NSC and IMC is the mother of all insurgency in northeastern states yam categorical statement imagi masagi kakpa yaroi da wafam ani se si akhoi gi chatliba hoji chathariba 2015 dagina 2019 bhauda any nainabada this should be the basis sidai sida any speculations mayam se sidai sida yumpham oraga tawdong ma masidagi haido ajin tawruba landuini tawriba ngangiba madu involve tawriba mi RN Rabina aduri wangma chalagadi ma landuini IM na haidore landuini aduna akhoi wangma adubu haiba matam sidai sida several rounds of talk unagre akhoi delegation joint delegation ta chatana Delhi da akhoi unagre regional council aduga pannaga haziki kainoma structural formation cultural formation ama same ge haibasi matam da su adum hai mase akoina yada dana lai maram ge adugi sangraba reason do akhoi adum piraga lei aduna hujing asai gi madugi duna mu next part la ga so ja hangbi wafum do haidi RN Rabina moi yaudra su adum tawrini hairi ise si ngangai si kamai to ngangai si gi tone si ma kamai yoroi nai si gi si little assessment ko tawde yaro mana interlocutor or matam dadi as per protocol he was an officer chief minister ga yengna badi khara pi e ado hojing ma governor hapsele is kamai hape aduga simply mana pamiba mawong du de tawbu yanana ba mayam sigi forum ama mana convene tawbu yanana bagi adu bagi yamna strategically planned out tawraga chatharaktra aduna mana 2015 da lauramba meeting do but it has changed hojikti honga eba adu di masigi calculative kaino se koina kamai tong assess tawdino ari RN Rabina IM yaud resolution ni hari si koi thaje dori bra question amadi leitra ar miyam da ngasai haibedo si haijela kanda bluff tawraga somna kanda kaino ma tawraga yasanabagi compromising point ama purakna ba honari bra haibedo ne aba ada aina ngasai haining idi hojik mayam so many speculations mayam lay article 371C Manipur gi hill area sing de extend to bi ai Manipur gi hill area si karina cover to ge ba article 371C natro aduna article 371 haibase magi distinctive features article 371C haibase distinctive features ani si overlap to ya de ba aduna bu clause A B C en targa constitution da insert to ine aduna amadu hekta override to rakanda chap panaba provision da adu law ani ama khudokta ato superimpose to ne haibase id masi logically masi hekta imply to budu ai yadong mande sigi question cd it was never there arise to do mande khalle ado 371 extension ki part cd only masi akoina speculate to wani pamba maroina masi gi origin si hebron nom degi thokuduni by some akoigi kaino akoigi azgi kare hani mogi naga ki talk sida khirang kharang chausan mi kharan naga gi group kharan CSO kharan haibine ba adubu tactical move tadi something has to be given for the Naga Sahib. Agreement ama sign tore when we are not even a party. Adugi agreement tu na akoi Manipur se directly na indirectly effect tawdore ba. Adugumba agreement tu na akoi Manipur se involved tawdore ba akoi se party na ta ba adugumba agreement akoi ni yaga dori bra. Until unless madu sign tawnugu de contains me am do akoi de madu transparent oin bam changtro akoi de su madu khana na ba gi tanjam pi bam thoktro. Sigi wafam se India ki Prime Minister na December 2017 it was a whatever guarantee koi any commitment given to us natra adu taragadi adu ki wafam du doi da RN Rabina Narendra Modi na 2015 da high wafam mama mana consecutively praised auraga high taragadi 2017 ni chahi ni thengda dramangon da gya 2015 ki December da Manipur ki miyam represent tori delegation da high gi di Miam consult tawdana both state and civil bodies consult tawdana final agreement draft tawro haiba natra adu taragadi madu hujik moi ngang na sepam thoktra aduga any information se RN Rabi se ma interlocutors governor or ngasai ma setting am di line ko
adu mana first impression da mana logi be NSN IM se murder of all insurgency northern haigraga moi yaw da lotion ne haibe se how far is going to be true haibe adu the questionable oi heba adu regasu madu tawi hairaga so somna kan adu haijin kan da ngasai gi compromising point ama porak padidi lambi su oi doine ba aduna aina hygienic budi hojik si karino akoina akoigi pathway si kai forcibly hector article 370 abrogate tawraga scrap tawraga manipur da adugumba ma moi ta namfu hapu tawni haibudi yaroi haibigi arthadi 2001 da moi khangrabane aduga hojik si territorial council si upgrade pini na hairi se territorial council pi si masigi yam ten kaino magi chronology event si kaino hamtam da awang nongpok to leiriba usi autonomous district council na 6 schedule makha da leiriba tara leba tara si 2016 gi June 24 July 24 adu hojikti cabinet approval pithokre ba cabinet approval pi gre kai hai gre hojikti matam da autonomous district council haira moda hojikti territorial council hai gre masigi maming hobose sigi manungi substantive change ji kaino administration da kai lai hamtam da Hana state government ki makha da financial control le rambado then after hajik TC on matam da directly under the ambit of Finance Commission of India aduna high riba territorial council sing sigi mathangi financial allocation city state finance commission na allocation tawdore ba adu neba haidi masi only to give more powers and aduga kari haini mogi resource hengatna bane haire government of India na adugi same similar line the pige haire technical lapses kharsu laiba Manipur di 6 schedule area su natte natra aduga Manipur da lairiba autonomous district council sing sida power sing madu akoi finance commission gi ambit manung da thamge haire su recognize the wom changeba karamba the Manipur hill areas autonomous district council act 1971 do hana recognize the wom chatro adui makha da district akoi gi lairiba akoi council sing si madu gi ambit manung da finance commission manung ambit taw gas akoi da thambam change adu natte bide da namfu hapu da toksilakan da tawni haibadu di ai yado mande mam di 6 schedule si Manipur miyam na kanna irang hauri matam da 2004 oinin khale hebron da particular press statement amada press meet amada 6 schedule we will never demand for 6 schedule it was a categorical statement by NSN IM leader Mr. Muiba adna sigi sugumba ki position mayam se khoi nei nebam change natra aduna fall out se on aigi political convenience da natraga government sigi convenience da yam hastily aigi tenureship manung da loine na RN Rabi na khallagadi it will be a wrong venture lani ba magi makok to magi right on his hand noin tane ba aduna akoina hainingi di whatever huji akoina tawdoi sidi akoi kitang yes akoi kitang sensitive oidabu yaroi aduga Manipur sarkar su hojik laiba sidai sida tawgen haiba sida already akoi di haidokre ba matam mamada akoina haigiba already tawba yaba state manung da noina development hill gi area da tawbu ya ba sing du di akoi gi lamji gi leijeri existing law sing sida fit tawbu ya gadra yaroi ga masi amend taw tho si anova regulation se mi si legislation se mi si tawbu ya ba tawro su koi high gra bane adubu state haiba polity se masi compromise tawro ga bypass tawro kanda adugumba political akoi gi state within a state gumbu gi structure amadi sembadi sungya yaroi haiba sine ba koi state se adu da akoi gi CSO sing sing asi ba restrict tawro ga le si Hongbam thokte sidagi maruga Manipur haiba city ai ngasa haijabadu Manipur comes first above everyone party politics adagi individual interest all come secondary and Manipur haiba si intake ora kanda koi no intake oidu natra adagi da sum tokse ai budi ko gi matam sangna sumba mayam gi khane na basi yaw da bida ko gi politician amoina kong thagal matung da hojik oigli phiba masida ko gi tamo se khang mo ngam da bai tare ko na ngasi haijaru buda yamna ya birak laga अखोगी ममांगदी होना लौ लाखी बस स्टैंड सिंग अदुगा हौजिक हौजिक चु लौरी बस स्टैंड अदुगा मणिपुर अखोगी लमदम इमा लेबाक्सिना हाना फर्स्ट थमकांदा मसिगी दमका थबक तवदमने हेबा फमदुने अदुगा मरुइना मणिपुर दा हानादगी हौना आर्टिकल 371 सी सी लेरिबना मरम ओरगा 371 ए सी मुक मदुगी ओवरलैपिंग लाक्सलगा तौबा बसी ओइथोकपा यारोइदबा दुमलबा मरम कया मसु लेरि हाइबने अदुगा अमरोमदा अखोगी Manipur gi miyam gi ihulasi haukiba 2001 gi miyam gi achoubi hoduna makoina witness am oirega dum lai khabane do masi khangna kogi center na su duga state government na su mathau akogi makoina toan ba step kya ama lokhat laga makoi gi oiba chap chawa philip ama miyam gi yenglaga lowbugi tangai phadaba lai haiba wafam duni ai makhatana jamonga lakchege jang sagi kogi maruina Manipur gi ne na matamda
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯤꯁ ꯇꯣꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯁꯣꯛꯂꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ CSOꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯑꯣꯇꯣꯅꯣꯃꯁ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒ ꯄꯥꯟ ꯅꯥꯒꯥ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯕꯣꯗꯤꯁꯤꯒ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 1949ꯒꯤ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ 21ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯖꯔ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯑꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯗꯨꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯗ ꯄꯤꯕ ꯔꯥꯏꯠꯁꯤꯡ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯁꯇꯝꯒꯤ ꯔꯤꯂꯤꯖꯟꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯩꯗ ꯀꯁꯇꯝꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯄꯜꯂꯤꯁꯦ ꯁꯤꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯎꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯇꯣꯅꯣꯃꯁ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯥꯗꯤꯛ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯩ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ 1949ꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯕꯦꯁꯤꯁꯇ ꯅꯤꯡꯊꯧꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯤꯂꯦꯖꯦꯁ ꯔꯤꯆꯨꯋꯦꯜꯁ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯀꯁꯇꯝꯁ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯄ꯭ꯔꯤꯔꯣꯒꯦꯇꯤꯚꯁ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯍꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯍꯦꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯩꯗꯅ ꯑꯦꯖ ꯑꯦ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯤꯝ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯦꯠ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯇꯤꯚꯁꯦ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯟꯇꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯁꯇꯥꯕ꯭ꯂꯤꯁ ꯇꯧꯕ ꯄꯥꯝꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯕꯣꯗꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯝꯐꯝꯁꯦ ꯊꯣꯜꯂꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝꯁꯦ ꯁꯦꯝꯃꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯨꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯃꯤꯟꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯂꯥꯛꯅꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯎꯕ ꯌꯥꯏ ꯈꯦꯠꯅꯩ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯔꯄꯁ ꯐꯪꯁꯟ ꯌꯥꯝ ꯈꯦꯠꯅꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯍꯪꯕꯤꯔꯤꯕ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣꯝꯇꯪꯒ ꯄꯟꯖꯍꯧꯒꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯤꯅ ꯄꯤꯁ ꯑꯣꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯄꯤꯁꯦꯁꯇ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯒ ꯇꯣꯛꯈꯤꯗꯣꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ how far government of India see any stakeholder may it be NSNIM or Alpha or any other group na government of India si kayamuk akoina confidence ta lobu yagadage santi wari sabasida masi su akoina khaitang yengamba yai nature of Indian state se hek horokpadagi maramdi ngasai gi masi se ai yam tangai fadana panjabani 1946-47 की ngasai gi transfer of power se British hoigi colonial British government gi Indian hands da masi chinaba matam sai da Indian nationalist leadership singje hek hawbudagi mapukchil sengaga lakte aduna British ki di yam mayek sengna mi di paramountcy power haibase at any cost under any circumstances aikoi di mase transfer tobuya de retain tobuya de haidana moi di kaktat khrabane makhoi oini loisan jagre yamna luriba yamna cunning oiba akhoi Indian nationalist leadership singsena akhoi paramountcy power se makhoi inherit tawgudabani akhoi true constitutional theory haba puthora makhoi na madu sijinnaraga akhoi Indian subcontinent matamda British empire gi makhada lehoba princely states haraga khangnaba state sing asi Union of India nongna semakadoriba state namfu de yahon na plan se makhoi chatharakpane madu maki fallout sing ne hojik tawri sing se aduna madu gi potu uragadi akhoi na government of India ga santi gi wari sanaba any santi gi wari sanaba any proof oibi kadai phau mai pakrage habse koi questionable highly questionable ni aduna khodamoina yengse akhoi Manipur ki case 1949 da annexation tawraga lawsan gribani ningthau si state of the affairs matamdugi kauraga akhoi khanasi problem solve tawsi especially diwan gi problem sigi singse solve tawse haraga kauraga khudakta brigadier leitabra army loi question lalaga madu namdharaga haibadi yamna sathiba akhoi mari se tongan tongan marong lonbangam lonba aduga mabuning dana ama chingtho akhoi gi chinda hydroponic ama aduguma nature amaka character amaka loinana lae Indian nation state se aduna masi hoji ikui kui da bida akoina Kashmir gi hoji annexation tawrise hanadi 2019 gi mamang di associate state of India instrument of association instrument of accession da akhoi gi basis oiraga maduda sagalaga akhoi article 370 da Jammu Kashmir haibasi haiba instruments da based tawraga India ga mai leinagani hairambado madu loin scrap tawraga special status se lokthokraga India na magi loi pusalaga thugaining mong da union territory in thugara thamise makha tarapada India government ki magi sincerity je akhoi gi Sikkim India the Yorokibase Masisu Sikkim annexation ne 1975 kise aduna aikhoina any Furupsa singna any akhoi arm akhoi palhori ba group singna government of India ga maga santi wari sane haiba sai da government of India haiba karamba adugumba power no haiba masak khangam change even Mahatma Gandhi akhoi ningjang bai 1929 gi Simon commission gi signatory singna makoina Mahatma Gandhi na Naga singi ningtamba se akhoi kadonung da mat payadi moi independence pigadam ni ga ngasa haina ba oza noni su pan gi bu madi mataun even Gandhi se paramount se gi question lak matam da mabo
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯔꯥꯃꯥꯎꯟꯁꯤ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯅ ꯃꯅꯤꯡ ꯃꯈꯥ ꯇꯝꯕ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯦ ꯋꯥꯏꯠ ꯄꯦꯄꯔ ꯑꯣꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦꯂꯤꯁ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯝꯕꯦꯗꯀꯔꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯈꯣꯡꯐꯝꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯂꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯁꯕ ꯀꯣꯟꯇꯤꯅꯦꯟꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯁꯄꯤꯔꯦꯁꯟꯁ ꯂꯩꯖꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯐꯪꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒ 22 ꯌꯔꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯉꯕ ꯃꯇꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ 1947 ꯍꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯦꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯃꯦꯀꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯁꯦ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯤ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯑꯦꯅꯦꯛꯁꯦꯁꯟ ꯃꯊꯪ ꯑꯦꯅꯦꯛꯁꯦꯁꯟ ꯑꯥꯐꯇꯔ ꯑꯦꯅꯦꯛꯁꯦꯁꯟꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯇ꯭ꯔꯁꯠ ꯋꯥꯔꯗꯤ ꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯖꯩ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯥꯔꯒꯨꯃꯦꯟꯠꯁꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯁꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯠ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ 1997 ꯑꯣꯒꯁ 1 ꯆꯠꯅꯕ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯁꯤꯖ ꯐꯥꯌꯔ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯠꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯁꯤꯖ ꯐꯥꯌꯔ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯠ ꯑꯦꯁ ꯕꯤꯇ꯭ꯋꯤꯟ ꯇꯨ ꯑꯦꯟꯇꯤꯇꯤꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯧꯋꯦꯕ entity ani haiba taragadi international relations ta maramdi masai oja noni haibibadu without any precondition aduga in third country haibadu madu waragadi akoi gi entity ani independent character oiba india government na nation im tubu matamda da akoi gi sovereign akoi gi hoi sovereign entity amoina respect tawgi adum lae adu waragadi two entity ani gi manungda magi marakta lakpa adu any kind of negotiation se masi akoi international law gi domain da lakani adudadi third party neutral oiba khudam oina united nations kumba natraga na un gi secretary general gumba se mokoi gi service se mediation good office offer to chatne or natraga na akoi gi neutral oiba third country ma gi khudam oina akoi gi Sri Lanka gi case ta akoi Norway na ga tawgri se adu maina adu ma gi pot am leiram gadabne NHNIM की लीडरशिप ना करमाइन तौदना न्यू दिल्ली द बेस्ड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिन हाइबा खुदिंग की थाजरगा थर्ड कंट्री द अदुगा एल्सवेयर इन द वर्ल्ड द सानरंबा वारी सिंग अदु न्यू दिल्ली द ला सानग्रिबनो हाइबसे यामने अखोगी याम डिसीटफुल ओइबा अदु पोट अमने अदुना अदुगी पोटुमा लेरे अदुना होजिकी पोट तुदै द अखोगी मणिपुर द अखोगी सोशल कल्चरल ओइबा को पान नगागी अदुगुंबा ओइबा बॉडी अमा लाकपदा यामना चमना सोशल कल्चरल हाइबजे अखोइना अतोपा लेवल अमदा येंगबा तारगदी अइना अतोपा लम अमदा म्यांमार दा लेबा मी अमा उनगे हाय मतमदा कनाना थिंगदोरिगी अदुगी टर्म्स थिंग येंगदी अखोइजे थिंगबम थोकते अदुबु लुरैबा अखोइगे मणिपुर गी मियामदा हंगाइबा क्वेश्चन एप्रहेंशन दि कैनो हारगदी अदुगुंबा मखोइगे सोशल कल्चरल ऑटोनॉमी फ्रीडम अदो मखोइना ngसाइगी पॉलिटिकल इंटेंशन अमा लेबनिना मदुगी खुलाई ओइना मोबिलाइजेशन of political ngasai goal dugi sijinar agadi haibigi apprehension ne natragadi Nagaland da laiba akhoi gi chingmi amana Manipur da laiba chingmi amaga makhoi ani relationship ebida akhoi karam law sin thingmuduin aduri thingmam thokte ba aduna madudi yamna clear ni adubu ngasai gi political laiba intention amaga loina na adugumba institution do introduce tawragadi madudai da problem laigani madudai yaroi haibane yam nungai jai haibadi khoi gi India se nation moina nation making process si hojik phawpo lepa leitabagi adugumba thong amani makhoi ga yaranda makhoi mayukta leiba amadi tonganba khoi mamangai matamgi matamdagi hauna thanarakiba wari sing asi loishannabu honabada makhoi gi kai haitare yamna makhoi na ngamnaba makhoi anyhow toroga lokchinbagi mawong maroina pallabada khoi 1949 gi September 21 da khoi Manipur si annex tawkiba matamadu da khoi north eastern khoi gi Shillong da Meghalaya da brigadier leitabra kaina haibagi mawong da yam forcefully tawgyawna tawbagi sumba makhoi gi oiba thawong si sum udan lakwa maramna hojik chathariba process asidasu makhoi gi oiba wakhalon amada dum humduna pubagi mami dum tari ha phamduni matang swada break mawjoge break ki matung yam thonjake impact news meng ta don lebiu मैम अमुक तराम औचरी खनम लेबसी हौजी हौजी मणिपुर मियाम मदि नागालैंड मियाम ना कोई निक निक लाउना करी थोलकदगी हाइन मी पाइनरीबा इंडोनागा कोई पीस टॉक असे करम मवंग द लोशन गदौरिबनो हाइबा हिरम असिगी मतंगदनी आई मखाताना ओजानो ने लाक्सगे ओजा साइ कोई मणिपुर मदि नागालैंड हौजी ओरि फिबम से फोर्सफुली मखोगी अपाम मवंग तौबा याबई ममी याम चाउन तायन हाइना हाइबि मरमजी मरोइना नागालैंड की कोई मोगी CS ना चीफ सेक्रेटरी ना थोकीबा DC मैम अमा कोई पोस्ट की होंब यादबा मणिपुर सुंगारे कोई GOC गुंबा आर्मी की मकोक थोंबसिंग CM उन छलकपा अदगिदी पुलिस की स्टेट पुलिस की फोर्सिंग से सुटी लोबा यारोय कायना हारकपा दुगी सुमथकता हारिबा नकल अनिगी मकोइना पामिबा सिंगसे अमता थुंगनबा ngमोइदोरे गा हाइबगी मिपाइबा म लाकपदगी सुमाय सुम तौरिब्रा नत्रगना अखोगी मणिपुर की मियामना होजुक जिक तालिबा ngasi ngasi ma khoi khungung jangsen ba haurise masi mayam se अखोगी अदम एनी हाउ नमफु दम लोशलगा
ꯑꯗꯣ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯇꯧꯔꯒꯦꯅ ꯈꯟꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯑꯃ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯪꯅꯔꯛꯄ ꯀꯩ ꯊꯝꯃꯤꯅꯤꯡꯉꯦ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯅꯤ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤꯗ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯄꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯦꯕ꯭ꯔꯣꯟꯒꯤ ꯄꯔꯁꯄꯦꯛꯇꯤꯚꯗꯁꯨ ꯃꯤꯄꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ NNPG ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟ ꯄꯔꯁꯄꯦꯛꯇꯤꯚꯇꯒꯤꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯄꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯟꯊꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯦꯖꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯧꯈꯠꯂꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯕꯗ ꯍꯦꯕ꯭ꯔꯣꯟꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯇꯥꯂꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ NSNIMꯒꯤ ꯀꯦꯝꯞꯁꯤꯒꯤ ꯄꯤꯁ ꯇꯣꯛꯀꯤ ꯍꯦꯗꯀ꯭ꯋꯥꯔꯇꯔꯁꯦ ꯍꯦꯕ꯭ꯔꯣꯟꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯁ ꯇꯣꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯆꯠꯈꯤꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯁꯦ ꯋꯥꯔꯤꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯑꯁꯤ ꯍꯦꯕ꯭ꯔꯣꯟꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯤꯁꯄꯣꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯌꯔꯗꯅꯦꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯅꯝꯕꯔ 2ꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯝ ꯔꯤꯁꯄꯣꯟꯁꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯔ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯤ ꯉꯔꯥꯡꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ CSOꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯎꯅꯕ ꯎꯏ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯎꯅꯕ ꯎꯏ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯕ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯄꯣꯏꯟꯠꯗꯤ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯍꯦꯟꯁꯟꯁꯤꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯅ ꯑꯁꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯅꯗꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟꯗꯤ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯖꯥꯠꯂꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯅꯈꯣꯏꯁꯦ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔꯒꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯂꯨ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯂꯩꯕ ꯖꯥꯠꯂꯥ ꯃꯗꯨ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄꯤ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯖꯕꯗꯗꯤ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯤꯁꯇ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯀꯣꯁꯟ ꯂꯧꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯏज ꯑꯣꯜꯁꯣ ꯁꯦꯟꯁꯤꯡ ꯈꯔꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯈꯔ ꯊꯣꯛꯇꯧꯔꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯕ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯟ ꯑꯒꯦꯟꯁ ꯂꯩꯗꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁꯤꯃꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯩꯅ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯊꯝꯅꯤꯡꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯔꯃꯔ UCM ꯄ꯭ꯔꯦꯖꯤꯗꯦꯟꯠꯅ ꯊꯝꯕꯤꯈꯤꯕ ꯂꯣ ꯃꯦꯀꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯈꯠꯆꯅꯤꯡꯉꯤ 371A ꯑꯃꯁꯨꯡ C ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯑꯣꯚꯔꯂꯦꯞ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯝꯄ꯭ꯔꯣꯃꯥꯏꯁꯇ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯟꯁꯔꯟꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯖꯦꯅꯨꯏꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯒꯁꯨ ꯗꯦꯟꯖꯔ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯕ ꯁꯤꯗ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ JNKꯗ 370 ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯁꯦ 370ꯁꯦ ꯁꯨꯖꯣꯛ ꯁꯣꯛꯇꯕꯤꯗ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 367ꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯣꯖꯤꯡꯁꯤ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯑꯒ 370ꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯅꯝꯃꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄ꯭ꯔꯣꯕꯤꯖꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯦꯝꯖꯤꯜꯂꯛꯑꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯒꯚꯔꯅꯦꯟꯁꯀꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 2ꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯇꯦꯔꯤꯇꯔꯤ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ आर्टिकल 3 स्टेट सिंगुगी व्यू लौनी तब मोई व्यू दरकार लेते इलसु याई इंडसु याई स्टेट अमगी टेरिटरी से यूनियन पार्लियामेंट सेमदोक याई हाइबा वाफम से लेबनिना आर्टिकल 371A जी मणिपुर एक्सटेंड तौबदा लीगल बैटल अमदी लेगदो मानदे कइनोदि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ना लॉ सी मखोगी आर्टिकल 3 की मतुंगदा मनुंगदा ओइरगसु हाइबदि स्टेट अमगा अमगा ताइसिनबा याई समदोक समजिन तौनबा याई सेमदोक समजिन तौनबा याई अदु स्टेट की ओपिनियन हंगंबा गतनी मखोनि यानिंग हारसु यानिंग हारसु थोइदोना मैटर ओइदि हाइबनिना 371A की प्रोविजन सिंग सी नाकोइन 371 C दबो हापचलागसु मसिगी ओइथोकपसि लेगेदो मान अदु इंटरेस्टिंग ओइबो पॉइंट अमजु हाइबिखि प्राइम मिनिस्टर का उनबा मतमदा मणिपुर की मियामदा हंगंगनी कंसर्न स्टेट सिंग तानरंगनी हाइबसि स्टेट होल्डर तानरंगनी हाइरिबनिना तौबदबु नुमिति मापन निमुदा ngasilakpaniना सिगी मनुंगसिदा हंगखिद्रा हाइबगी डिबेट सिने हंगक ओइगद्रा हाइबगी चिंगनबसिदनेबा CSO मयामदि पंगपमंग चोंगिसि करिगिनो चोंगिसि हादि मसि एंटी नागा इशू ओइदौ मानदि लाई वफमसे मणिपुर की स्टेटस को जी मणिपुर की फिल्म जी कमाई लेहोगदे गैबजे अखोय अमतदे हाइबिरमो हाइबगी कंसर्न सिना हेना हाना थमगा रिस्पॉन्स लाप माले अदो मणिपुर सोयबुदी हाना स्टेटमेंट ऑफिशियली याम लेग्रे आरएन रविनसु लेग्रे अदो आइना आरएन रवि की मतांग कितंग आइना हापसन जनिंगसि ngसाई वफम दुदा हौजिकि आरएन रवि सि गवर्नर ओइग्रमिना अखोयना पीस टॉक की प्रोसेस सि पीएमओ ना हेना कंट्रोल तोबो मान कोइ हाइबे दिल्ली गवर्नमेंट ने हेना ड्रिवन ओइबा हानादि अखोयना पीस टॉक की मतांग खंगबजे आरएन रवि खुथांगदे लोय खंगमे अदो आरएन रवि ना हुजिक माइगी रोल सिने मिनिमाइज तौरगा दिल्ली की प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ना हेना एक्टिव रोल अमा लौबनिना पीस टॉक की मॉडल असि करम लंबिदे चटखिगदगे हाइबसिदि अखोय चिंगनबदि लै तौबदबो आरएन रवि की हानागी स्टेटमेंट सिंगदुगा चप चप मानना लंबिजे लाकनी हौजी होंगैबा डायमेंशन अमदि लै अदना एप्रिहेंशन से हेब्रोन गिसु याम चाउ लेफम थोई यूएनसी गिसु लै अदुगा मणिपुर की तंपाकी पॉलिटिकल फोर्सेस सिंगसु मसिगी याम थिन आयरोनिकल ओइबा किनिंगाय ओबा एप्रिहेंशन दि लै हाइबजे थमजनी याम नुंगाइजे हेबदि हौजिक ओरिबा फिबम मसिददि कोई हेब्रोन लोमदगिसु हाइबदि NSNIM दगिसु दुगा मणिपुर की ओइनासु यामना चाउना चिंगनाय ओइबा फमदि दुमक लैदि हाइबा फमदुनि अइ मखाताना तमन सेन लाक्सगे तमोजी ओरगलि फिबम मसिदा स्टेट गवर्नमेंट की रोल सि कदाइ फौबा कोना सुम येंगबदा हौजिक खोगी
Ministry of Home Affairs ki MOS la aga zik mayam unabagi ofam di kana lai sagi stakeholder ki wai chanaba haibi matang do masi oimgada hai so mayam chingnani dubu chap chaba paudi phangdre duga hoji hoji su political parties single chingbu singa wari sabi thok thari na hai masina takpadi mokoi na hai khiba prime minister na hai khiba home minister na hai khiba stakeholders sing unaramgani haibadu ngasi ki telaba numit khara ne sida yamna thuna unanaba silakpagi mami tadora aduga masida government gi roles na kaino center gi na kaino center so BJP ni aduga state so BJP ni masigi roles na kai kaino koina tawba yaba si Manipur sokta na bai damuk ta kai kai leita ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯁꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯈꯟꯖꯕꯗꯀꯣ ꯎꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯎꯅꯔꯒꯁꯨ consensus ama arrive tawnanaba at least yamdrabda some percentage of consensus te arrive tawnanabagi wafamdune moi haisi unaba khaki wa nate unaraga yanagidragadi unabagi kasu darka su uidedana ana hoje akoi Manipur sarkar su hojiki kano khogi RM Ravina khogi governor oigraganda moi position su moi khangam ngane khoi sidhi khangdraga su chief minister oiriba singdudi moi di khangam ngane ba Ravi do hojidi governor mo oigre adubu Ravi se ahanba lakpa matamda mana represent tause I am the Prime Minister of India haibumne ma haise aduna he is not going to carry the khogi kari haini mamangi backlog mayam loi poraroi 2015 3rd August is the beginning another lambi amung relay amung sathar ini peace talk ki mamangi du koi backlog do koi nainaro hairaga hau iba dung dialogue ne adagi amana hosiki khogi as a point pudi koi noni na hai su haifet yai adubu yam lu basi haidi 370 scrap to do with the koi amasu yai aina 371A p possibility laiti haibi athadi kari no tadi 371 city especially for Nagas ne Nagagi magi special right customary law adu mayam tawne haibne akoi 371 C na to city Nagasu cookie su comrem su in between the layman su noi lay come applicable oidu it is almost next to impossible Anravigi right on the face of high gravity. It is as not impossible, almost impossible. Don't think of it. Akoi high grade. Adubu sikarai di arrive to na haidu akoi na mamang 2015 ida noni. Masigi si NEHU and Hebron degi thola pa 22 points. Moigi moina pamba demand agree tore haibadu gi number 2 to 3 ro oiram gane badu. Adugi du neba moina speculate tore ise. Adubu hojik akoi gi prem na hangu yu government of Manipur na hojik kaino tawdu ise. Until unless I call the transparency so late na kai to bugi akoi ne blindly signature pi do no mam the framework agreement say if it is under any condition going to affect Manipur directly or indirectly to ni hire gadi I call the madugi contents to nainana bagi adu bugi khudong jabam pibam thoktro natragadi chief minister Manipur nai to bunga ma ai di sumo accept to hire gadi whatever mon decide to go namfu to yam na te akoi ne laga to do mangai re adugi position akoi loba tabane as a laibak sigi luching ba moina adu natanadi akoi da maram di prime minister akoi da assurance speaker ba natro noiga wari sanara kanda some level of consensus kardi porke haiba natro adidi swai haidok ta bidal loshangani haira gadi lalakadui ne ba adu lalakum tamdadi laibak sigi oiba akoi hujikudi haidok pa yade wari ba akoi su laura agadi India government amadu accept to godori brava adu taragadi yam lalakadu ne lana doi ne ba ana mase aina sum khanjeba matam dadi hauji hauji akoi gi Manipur sarkar su information si piga da buni adu moina tauge hairiba se si pura open oi thoga khangalaga si su myam gi leader sing yaura kan maru even khanme mi sing si close to the taugera tor praja da thamna bi tanja ama logo dong ne thamamdradi plaza si praja mayam si mo amamada thamamaga saro thanamaga taunagadi mu madu oroeba whatever tauge khanbado amu tauge bu amu tauge habitu haiduoga nainabade kai ge sinida whereas in the case of Assam de nainaba ngami Arunachal nainangami Manipur de kedong ngamdri no ali akoi gi COC sing de gi akoi gi mi lai sing act all time akoi ji antagonistic kaino da dum leibesu natte akoi ji yam tappa ing tappa mi ne se koi hari ne ba adu kari gi follow madu in the bono adagi man pigi ba highest level of assurance so ngasi gi miam da thaje du mangaloi dam ne sidi cutting across party gi magi color du natte ko sidi yam tawde ya leiba ki ba yamna crucial level stage de su mai to honingi haibdi wani nam ngai je hebdi
Manipur lenga ki una so yamna chap chaba phirep ama lawraga Manipur gi miyam ga loina public platform da miyam khangna yamna transparent oina khanaraga chap chaba chain ama lawbagi tangai phada badu leire haba wapam duni ai makata na aroi boina ko ye jamanga galak sege bang sa gi keno si matam si yam tenman gre tawbudi wari si yam sanga sara ga su waru shin por kani haibagi magi haibagi mawong mo to magi tun hai tare yam kanna harak pasina maram moiraga mayam gi chingna basi helak pani haiba tare nakal ani makta ani makki apam apam basi amda thung da bida loina mak makoina pam mong to rodar haibase aduga maroina nga sagi akogi Manipur manungda makoigi tungal man naga autonomous council semakpa aduga cultural body lerekpa ga haise masina matau kam na sana sai bi gi ba masina tungda cholok pa yai haibase masi kitang elaborate na aroi boina karam tawduna nagagi tungal ba state ama tungal ba nagalin ma sembada masina maru khunbani hana lawdoribno masida koina Manipur gi miyamna masigi against masigi mayokta tawba ya masina karino haibuga aroi bada haibi oi masi zagi keno silakting ai ngamangi ngasagi seso singda thajaba pirakpagi prime minister gi assurance ki do aduda ai kitang wahi amani thamjaramgi khoina government of India sina maruaina awang poki khoi lamdam gi miyam singda mai leina na hauba iho singda karamba matam da miyam gi iho miyam gi kholau se ikai khunaba leikrabage masigi wahang se koine yengbe maramdi Manipur da akhoi gi Armed Forces Special Powers Act 1958 Parliament debate to matamda Manipur MP singna makoina yamna kanna yaningdana masi khogi martial law ni blanket powers pishan mani masi tawbiganu haidana haigibane adu nathairamaga Manipur gi khogi mihut sing MP sing degi kholau sing je tadana masi pass tawribane adugi makhata bada Kabo Valley gi haris Manipur gi oiradi matam amada yamna khogi prized position ni haina khanaramba lehau kwaidigi phaba adu matam pak macham ni khanaramba si 1953 gi India gi akhoi NEHU ga aduga Myanmar gi akhoi youth hansi ga toraga agreement toraga secretly Manipur gi miyam gi consent si yaudana tawgrabani 1950 gi damu yengse Manipur gi akhoi mapan gi changaba mitop sing si thingnab lejaramba visa system si India gi akhoi chief commissioner akhoi Assam gi Himat Singh na lokthokrini Manipur gi miyam gi thajaba sing je mangala thengkhang character lakhrabane adu regadi huzik habiriba 2017 da Manipur gi seso sing gi losing ba sing da India gi prime minister na thajaba pire habse akoina kadai pok thajaraga ngairaga leidoino Jammu and Kashmir gi legislative assembly se function toraga leigibani mamang chahi gi December se madu khudakta akoi gi suspended keno da thamjalaga governor gi magi administration se rules lehalaga Jammu and Kashmir si magi political leadership hana che minister oramba leader ani su yauna khudakta house arrest toraga detain toraga masin loima menjala thamme masidai da akoina kadai ho thajaraga thamgidoino aduna swai jaga study aigi oiba mot haijo haragadi government of India na Manipur gi government che minister gi cabinet amasung CSO leader sing miyam bu kaura aga transparency na sini terms of the agreement na aroiba final accord na sini nakoi da si shok dore nakoi si hayoro haibase masi di aina mamanga thokriba singji yengjam matam da masi oitho oi kaurak loi aduga akoi consultation ju tor oi ayaba yadaba su lorak loi maduma thamjage ani subada masai gi habiriba karam haina karam ba mawongda akoi gi naga gi political kenogi maru hungaduino haibase masai gi akoi gi cultural body natragana akoi gi religious body panaga akoi gi ho hairasi makoi gi achauba apex body malak matam sida Manipur gi Arunachal gi aduga Assam gi aduga Nagaland moi sigi territory mari sigi da leiba moina nagani haiba miyam se pulaga adugumagi moi common forum am oigadoine adubu akhone yengse church sina nagagi movement da karma role lorga lake moina kai hai Nagas for Christ for Nagaliman hai aduna akhoi religion haibase makhoi culture haibase in particular context of Nagagi ko makoina akhoi religion haibase politics amon seasoner lakhre thaina khoi ancient ki state amusung church ki magi relation dugi adudaida yumpham oiraga aduna Manipur di sigumba akhoi cultural social akhoi pan structure am lak matamda highly questionable oire maramdi makoina evident hojik so hairi makoi hojik thongna reba internet da thongna reba mayam saida akhoi moina fasting prayer to haise 24th lakadoi bunum hangjit se sida mayam loi fast to you prayers to you hairi aduna makoi gi direct connection direct fat with Jesus haibase siga moiga thadok na bayade
aduna moina hozik yetlibaje moibagi leadership na yetliba akoi NSNIM gi leadership na yetliba separate flag amasung constitution je maroina flag se makoi gi mangda hairame hai naga sing believe stories atugi mating makoi gi thawai siga moi gi keno sing naga haiba identity siga flag siga chagon raga lay masi kanana gift of god hai makoina aduna adu ebetara gadi makoi gi wakhalon gi batung ina akoi culture maroina akoi gi christianity gi poch dai religion chidai da adu yamna chena political imagination amakak maru hullabanina adu gumba kari ma body ma lakpa taragadi ngasai gi naga gi larger political question amagi yumpham chena thongini haibase masini masana haijare okay aduga masigi mayokta akoina alai banai tare akoina kamaina masida akoina thengnagadawgi haibde akoi manipur soktanaba akoi alai bana tetanga thambi asengbadi manipur government ki side gi yam thengmalle yam deliberately tawusu tawudabra gyantadre thengman grabani hojikse implementation gi period ne hojik yawreise sukhoi Indian Armed Forces ki sukhoi myamna hojik khoi face ani thongna exercise tawreise kai maram gino political implication lei masi chamchana khoina drilling process ne lobu yadi aduga CSO gi site gi su 2017 da khoina memorandum submit tawre prime minister na Ravi na su makoi de assurance period harise masi da khoina hojik tawbu ya base sengbadi yamna limited oire seal tawkhreba tawgajab je mathang mathang nauna na Ravi na governor of Nagaland oina lakpadegi makoi gi ahan step of implementation je haugrabane aduna hojikti khoina miyamna lemhori ba nimit tare nipani sing ngairaga miyamna react tawba miyamna haiba hanadagi khoi thamaga lakhre khoina pami basi karino khoina yaning da basi kaino haibase adu buste changjallaga mi gi di si da oina loisalaga laigre madugi si da loisan badu yanada dana NSNIM gi leadership amasung NNPG ani gi marakta zu mod khena thola imni dana aduna saida akhoi party su oidaba manipur gi she so natraga manipur gi miyama changjallaga nakhoi accord su mane semdo su mane paitho habdi yararoi akhoi di ngairaga karam hain taw nakhoi respond tau sige haibase masi yengba ta tetanga thamna tan loi hadi akhoi gi position de khoi lawra laigre akhoi lawri position se manipur gi every resource torakana 7-8 consultative meeting se khoi pangtho kan da khoi position ama peer member dum peer laigre me madu akhoi torakanu haibane ba as ausi fawdi moi toraktri ba si toraktri ngai da akhoi na tora ani na mung tawsu yade da whereas continuously akhoi gi pressure di peer lai ne ba so suddenly ngasai governor oiba 31 da mana tawni hairak pe wane adu mana kayumba tawn akhoi tawba yade haidu tawra kan da di adu follow to laktoi ne adu mamang da di akhoi gi preparation ai bo akhoi di ngasai gi goodwill mission da chingtam tawba yade arigi sumba tawba ya ba simba ya akhoi myana position di pira lai re government of India na respect torokpa torokta di matung ille haba mada akhoi na madu gi in anticipation da heta akhona madu tawsu lai ya da me moin haidok tamina adu position du ne ba maduna akhoi back track ta laire haidi landoi ne ba mangai ko ji madu ki fully alert oi lai manipur miyam gi maroina khoi tapak ta lai ba manipur kai ba yawe han laujari ba khoi miyam na apamba miyam sigi apamba di hana khangal laga laikre adu buhai ri ba yamna thuba matam masida matam lepselak pa waroshin prok tamba aduna akhoi gi di makoina already sign tawnaga sign tawdraga su already moina agreement si iraga leibagi mong da lakpanina akhoi gi pam da ba york pa singa si hayeng makoina tabak oina chatharakpa matamda akoina karamba react tawgadage akoina karam thingnagadage haibaduni manipur miyam pullaga manipur gi saktam kaidana ba manipur gi khogi territorial kaidana ba manipur gi miyam manipur gi longmi singi khogi leiriba hoji leiriba saktam singa sida khogi cultural da oiro natraga khogi lam da oiro natraga tongan ba body amana maram orga khogi leminarli ba khogi tongan group singi nukhinaba singa si kaidana ba manipur gi saktam kaidana ba khoi punna thodang longminaga kai tawgadage haibadu lemina si haiba wafam masida ngasi ko nadi manung honagi tharom masila senjarage ngasi gi tharom masida panelist ahum mangna asar ga bidam thaba ponusari masida ngasi gi manung honagi tharom masi kam to biga habadu ko gi impact news ki email id impacttvnews@gmail.com na to ga ko gi facebook page ta khaman be pa yagani ngasi ki nadi kai be thangni jori kurum jori